بله تماشاوان هجا ایرو مگو من مشارکا مهم خبر بدنج برکو پازه ترمه لسر پازه ترمه دای 2 سال در باسبون پازه ترمه بگمان مساجک وقت بجن مساجک دیروکی هر وها دناف خدا دحوینج برکو حیانها حیامک بویرنگی وقت بجن کسی کی کو د عمره مدابه یا جی مبچوکتر شکی وسا مبچاف سری خو ندیت بو یا جی مدیت بجی ندهات شمام زاروک بنو هنگه هولا داربیا پازه ترمه ایرو هم خبر بدن هولا داربیا پازه ترمه بگمان داربیا که وسا بکو او کس وی هیوی یعنی کسی اینکو وی هولا داربیا کرن نظام بکو او داربیا که بیرنگه او وک سرهلدانه کی وک سرکفتنه که مزن آن حال برچاوه ما کسی کو هولا داربیا کرن وی هیوی نکربون هیویان او بکو داخواز آن او بکو ترکیه پرچه پرچه بکن ترکیه بکن دیسا هیاما هشتی هیاما نوتی هیاما هفته دخواز آن او بو لی ایراده گل و یکی بگمان در فتا و یکی جی ندا اما ایرو پازه ترمه خبر دن پازه ترمه دا ایدی و هفتیا کو پازه ترمه بگمان اما وشان تایبت چی لسر اکران ترته کردیش بکن لی و پازه ترمه مساجن پازه ترمه دوی مرف چوا بوینه کسی کو زاروکن یم بچوکن اولاد ما دوی مرف چوا و روژه جوانا بیجه وان روژن کو هاتن جیاندنه روژن چوا بون چوا هیما که وسا حتی که هولا که داربه چه و چوا چه بو بنگه هاوی چوا چه بو بگمان رخصنا ترور فتوی بچاوه پیرانه که بویرنگی حقوق سازیه که سازیه دولت نو عسکر دا پولیس دا چوا بجیبون تکیلیان وان چوا سازیده تر چه بو اینا می بحثا پازه ترمه بکن کسی اینکو لسر کرانا ترته کردیه نه نهادنگی مده چوان و المگو دارید کن موجود کارن به مساج خواه فکر رومان خواه بحثا پازه ترمه بکن مساجی وجه دنا برنامه دا جیبه گمان ازی بخوینم لسر پازه ترمه مجارا پازه ترمه ایرو سه میوانه من هنه ده حب جوان گازینه یک جی اکادمیسیانه از وان بدم ناسینه پیشش گازیات دست پی بکم جبرکو دوی روژه دا بگمان خیرتک مظلم بو کسی که هم شهید و هم غازی ایرو سروک وقت بشه کامله غازیان تحسین یولجو ایرو میوانم نه که تحسین تب خیراتی سرچاوار هاتی باش راحتی انشالله مساعد تشکر ایرو غازی بر سررکانی میوانه کم دیجی هیا اوجی احمد بوات کیره که احمد اون باز چیب خیراتی سرچاوار هاتی ایرو میوانه که میدیجه اوجی لیکولینر و نویسکار محمد فراته هجایم چیب خیراتی سرچاوار هاتی بگو من پازه ترمه دام اکو معرف دبیجه یا راست ده هندرم دا نظانم از باورم هر کسی چید به دام اکو پازه ترمه چید به هیجان همه زیده تر دبه جبرکو و روژه که سیرو عمل در وابون سیرو من مجادله که که جبوک هوله که ضربه که دیجی چینه به تعلقه یک هبو لی پازه ترمه بگو من شاهدم پازه ترمه حقیقتا مهمن که فراد بیزنات از بری خوب بدن پیشی وقت بجن غازیه میان سررکانیه که تحسینشته دست بکم طبی و شفا پازه ترمه یعنی کسی هیوی نتکر که تشکی وسا یا جی مرف نظام بو که چه هیا لوه درکه و جا مرف نه چک هیا نه سلاح هیا تشتکتنه مرف زنگا خوبت که مرف داویجه بر سلاحان وقت مرتال مرف خوب بکارتینه روی روژه و شوه تچوا چی بو تچوی ویدر که هشمندیه که چوا دهشت ده هبو لبر سررکانیه بگمان ت بریندار جی بو از باورم شوا پازه ترمت کاری باسایب که شوا که چوا بو جبو تب چاوه ت چوا بو شوا تاریخ بری وی سه چهار رو بری ام هیئتک ج روحای ام دبی شانورفا روحای اما تو بون نیوانداری بله ل از بخو شانلورفا روحا ویران شهر ilçesi deminim. Lura yöneticiliği medikir. Azu heyetame. Em tevatubun lever şoğleme hebu. Yani mun mevan bun yani. Em nivan bun. Az bخو lever ikamet minnet kir. Ankara. Ama atın tabi ciye deki darbe merkez avi genel kurmayı asıl. Ciye em konaklamış dekir. Melevir ikamet dekir. Em lura dinlenmiş dibun. Bale. نزدیکی 200 متر مسافه ما جی ما هتل ما هبون
لور تابی مدی بر ویواری هری جت درباست بون uçak درباست بون yani مگو demek ki ya tatbikat ki ya ve dönemi daş terör örgütü bu jibo yu şugul ki jwi havi naat birame yani ma iş ne fikri بله telefonak jimrat li İstanbul'e pismam ekilme lور mektep dukan Abi golver dibe boğaz atını gırtın darbe hayi darbe dikçebi kalkışma hayi şaş bu metişki var beklemiş net ki yani mergo tişki var ne mümkün ve dönemi Erewa bu em derbasi ser televizyonu bu megudari ki medigo le genel kurmay başkanı ve sayın Akar Hulusi Akar rehin girtenen Vakti heyet olarak em gışaş bun em hatun hejan yani me xo negirtî da nêzîkî me bû du sê metre wê de em gir reviyan hatun wir yani ji bê döndürê me de çünkü wata got darbe ji salê min jî 80 darbe sidî wê dönemê 10 salî bû di wata got darbe ji darbe şûn de ez zanim însanê me çawa dikeve çawa durumî çi tê serê wan min zanî bû yani جبوي بقوتك أمهاتن خدي تعالى وقوتها وإيمانك كرم دريما ما قوامي درباسي يندري جنا قرماية بن لبر أمنية جوجي işte polisi منا مموري منا قو نرن قو أيوة بكوجي tabi بريوي أم وقتام جيانندا جنا قرماية للسرسري جنا قرماية هليكوبتر دوشتو بو ما قو تمام بنا أمنية منن عسكري منن جوان قوتي منن حتى وين جا مصاب من نزاني بو تنابي Fethullahçı terör örgütü, alçak terör örgütü mensup evinin bana ve şevi ev kutsal çeki üniforme xo lükhukri Türk askeri lükhukri'nin hain ketin navwan u diva qarxışma da dikci bigrin. Men nizani bu. Mehin var magwam derbas yundur bin yani birame bu kuju. Tabi camira go ev bu kuju biner ev derbara ve mago tişkin abi yani emzatın hatın برام بکوجه ام نایلند و در بابه جوی هاوی مهین ور مجادله دکر tartışmış bun go vay tankten tank go akay kavşayte cehela kızılayte vakti bu nede 15-20 meriyem mu galak bun saat çend bu saat dora 10:45 dehu niva şunda eri iyi var bu yani em giyan akay kavşağı medi jüvede tankat tanka tabi mezgul ki dedi ne tanka gavi tank pırveren askeri pırveren cüvede tanka gat xadi gaybe vaktam giyan wir xwakme densivide Türk bayrağı bu ve davet me bist evji pireka asuvek bu giyaş ber tankı bayrak rakı go bes go emnailin bira darbe bebe go emnailin çünkü vasezde 14 sal em bir insan ancak emzanın insan olarak em yaşamıştı böyle bir ülke ve milleti vakta var bu tank sekini tank sekini em lura dora 10-15 meri em gidda keteser tankı döndür de mürettebat bu mekir nekir mürettebat kapı ve nekir ve ari vatandaş yeme duyarlı ve jwan razı be ve şeve çi dese ki hase milleti mena gışa kır tabi abi duyarlı arabi xuna kişan ber tankı tabi tank yani buva xırsavan buva kina hundravan da ne sekini derbasister araba bu ve arabana düse araba kır nanek eri kır binxu kır nanek ki tahsin ezive ekibim naha mesela tecrübe kamme ya em bejin derin devlet yani em bejin mesela tecrübe ama ya zaruktiye mesela demako merve askereki dibine dedi sattırsak dikave dile merve yani jberko magoya yani derin devlet her çibe وترسي جزاركتي بمرفار جا حولك وصلت بعسكر الجمتة وتراضبت تشي سر تانكي يا خيرتك مازن دبي مرفار هبه يعني بنجها كمرفار هشمند يا عقل مرفار يا جي الشخصية وكسيات مرفار دبي إنسانك معقول دبي إنسانك زانه دبي رازايبه وشوي وترسي
دلی ودا چه نبود براکی حسین اینا بکه ام زاروتی ده معسكر دیو بابی ما عسكر ترسان مذكر خون عسکری وره پلیس مذكر وره خون اری ما تقول راكب عسكري ورا بوليسي ورا بله دوی شوی ده نه تانقی و نه توپی و نه تفنگ و نه عسكري و نه برشعبه ما دیاج خدای تعالی ده اندری ما ده ایمانک ور کل اندری ما ترس رابو يعني نه استنه ملتي ايه بهزاره بيداوي هاتور يعني جور ده مرمي دباريان سرما توب داوي سرما ده yani resmen keskin nişancı derdavi medgo bra me bikuji yani. Çünkü amaca wan jî wiya bû. Wan fehm kir nikanin bi sivîl inisiyatif nikan bi milletê me na digo vekî em wan pergele bikin wan bela bikin ki em bigên emela xwe û bigên amaca xwe. Me viyan neyişt. Jöndirê me hat. بله که تا سینما از دوام بکنم من خواست که از آلودر بینوکه بودم کنه بکار و شب چهار چه بود مدی سبع صفحه که بکن تبعث ایمان کر بگمان قوه حول ضربه جی کسیم باورمند وقت بجن به آوا اسلامیت زیاتر جی وقت نوام ملته و خاپاندن جی به حول ضربه جی بگمان پیکات کو رخصت ترور فتوی مثلا و شوازه بوه جی وقت هر واقع کربو اما صحبت خود دوام بکن میوان کیم دیجه اوجی غازی سررکانی احمد باته که احمد و شب چه بوج بوده ده چه وادید دیمنات چه بو و شب چی بو کو تیجی چوی گنا خرمای ول و دره بو و چی بوی غازی از عایشه از کذب بله tabi خبر ما چینه oturuyor çira telefon izmi qafına televizyon iz qafınayım maksat mı bak kıjan ma beni zamı geçirmişik ma vakit geçirmişik çünkü az raharım yani بله از شين جعده از شين Çanakkale ثم از كوتن جعده وارا خبرمه و herce sıkıntı hasta بله pöre raharu askere guriyat falan وارا neyse ma televizyon kerda ma televizyon kerda evniya ki her taraf tiyare şinyen tabi ma vadaki 30 Ağustos Zafer Bayramı yani o semada yani Öyle. maçı şık darbe nikirdi. بله Yani zaman darbe niyor yani. Velhasıl ma vakti televizyon ki ma fark kerdi yani darbe ama ayadaka cad çıkasek sınaşı est, çıkasek umbaz est, merdim est, me pörnür telefon kerd. Geldik hem pör birin genel kurmay meclis Kızılay ma ina yobinet haberda ma pör bir Kızılay tabi ma Kızılay ama ma yobin neydi herkes yo hataşı kumşu genel kurmay çünkü herca guriyat بله kumşu genel kurmay kumşu TRT kumşu meclis, komşu, jandarma, külliye بله yani humat ala yani yardım kert ki kumcak ihtiyacı esnese hemen merdim herkes şu uca. بله Zena mümkün. İmame ve genel kurmay piyore tankı uca guriyat ama herce sıkıntı var. Tabi mahavar guriyat ve Genelkurmay Başkanı o kuvvet komutanı pöreyi hez zarıd rehin guriyat. بله Ya en zaman darbiniyor. Gerçi hani yen macazuna yani en alçak FETÖ yani. Çünkü Cuaver 17-25 Aralık ondan sonra hani MİT müsteşarı falan vesaire. Yani uca millet yani ma pöreyi komple yani ma kararlı hemme yani ya magen ya maşı illa mi mayarka genel kurmay yarka ma genel kurmay başkanı ma bakhalas بله çünkü bunun ucazları rehin millet tabi bayağı kalabalık herkes telefon kön bir yerin falan vesaire Allah'a şükür milletime o ara tabi ne verdin maşaruca ondan sonra gerek tank gerek aybin ateşken o mak vakta va çar hay helikopter mi
ser Genelkurmay ve Genelkurmay Başkanı ve ben Remnen. Halbuki Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanı Aybin Pyore'yi umbazı kes ucaçını. Pyor ber dakınca üssü tabi xavere maçına. Böyle. Xavere ma bibense böyle ma pyor zariz nişin. Böyle. Yani Allah iraki eniz yo ilahi adalet yani yo yardım Allah. Xavere ma biben ma pyor zariz nişin. Çünkü çok cesaret nikerdin yani. Gerçi az tahminliken kesine cesaretli ama Allah yardım kerdi. Böyle. Halikop natagime ma komple xuda zarir. Ay korkulukçu ma pyor şikit. O maşı ber Genelkurmay ma ucaz kerdi. Tabi zarir ateş kerdi. Ucara yok gülü ginamber. Nizde yani düyastençi ucaz ma şehidde. Böyle. Tabi asker uca vakti ma teslim güret. Nöbetçi Genelkurmay ondan sonra maşı zarı umud gen şikâ. Yani millet umudin darbeci şikâ. Çıra çünkü millet komple balmalıya güret. Genelkurmay yani ya ateşken ama çönür ramon. Böyle. Umud yani yin tahminini kerdin. Yin tahminini kerdin umud gen şikâ. Umud yin vakti şikâ hin yiko cun khudama, gun khudama çık dasrame se ayeket. Ateşke, tank ard, millet ser yani zaften uca ezilmiş bir yani bin tank açı yani. Saat çenda da birindar boyu? Saat hiri. Divnim hiri yani. Böyle. Divnim hiri o ara tabi meclis bombalamış geldi. Böyle. Yani humat ala hune oturuyor şev ana millet niyar ser inşallah. Tabi mayarika in gurunna zaf yo ibret bir. Böyle. Çıra yani in fed ve merdimiye in ged balmalayid piyorun akıl hu teslim yikar. Alakayı İslamiyet ondan sonra besilmonti Çin'e. Böyle. İniz millet ardiyana in seviye. Çıra tıvaş merdim az dahiqici yani siri haqici mesela cuaver ma yonda sahibire. Böyle. Mesela yonda sahibire hani verma ders racer çok kıcı Çin'e. En zaman herkes en az dahiqici en zafiri. Böyle. Dadi babid yo eğitim yo derek İslami yo bilgi Çin'e ki estase kema. Böyle. O semada yiz kış hudun teslimin merdumu ken asas vicdan xuken rahat kuyak. Yani o hizmet pe peron xugen Böyle. ama niyazun ki yeçi felakaya ankıcı ser. Böyle. Halbuki her ana baba yani yani kemiz bise yani benek bilgi bise en azından kışku takip kön. Böyle. Ecem eme sohbete devam bakın. Tabii ve şevi yani hireteka mazın lazıme, imanak lazıme, imanaka kamil lazıme bejin. Cesaretek lazıme. O liber askeran, o liber vak bejin tanka, topa, o vak bejin gülleyan meriv liber wan rabe o jine hesane. Tabii ve xirete ve vak bejin gelek kesin kahramanı ko denava medane navi wan jem nizanin yani kesin ko nava medabun kahramanı ko الوی شوه رابون لسر ارکانیه لسر کوماریه لإستانبول دنوا گلدا وقت بجن نهشن و حول دار بشه و بگمان او یک جی گلکی مهمه اما صحبت خود دوام بکن طبی از و مجار جمرات کم که محمد فراد اشتب پرسم طبی معلومه که تکینجی احمد تکینجی باسکر yani go کسیویا و که ندکر و بگمان بحثا پیشیا حول داربیجی که رخصنا ترور فتوی مثلا تکیلی وانو وقت بیشن و حول کاب ویرنگی چیب که یعنی تشتک حاضریه که دکرن
شبا پازه ترمه وک اکادمیسیانی که وک نویسکاره کی دوی مرف چه بخوینه یعنی هم تکیلیا فتوه دوی مسئله دا ده حولا ضربه دا و چه وقتا في مرحله يعني حول ضربه تمام چه بو یا راست مثلا حتى وهنگه وشبه من هيفيه كاب فيرنجي نذكر يعني شكوسا تنبو لهول ياجي امن زامبون يعني چه وقتا في مرحله و بازه ترمه وصا شبكه وصا چه بو چه وقت خويني يعني شبكه ترمه نشبكي عاديه بسيطه يعني امبيجن وكي تصادفي چه بو وكي كفتو به سر خو افتشتا کربه الولات انادوله evya serhildane asyana ki şey kirbe ne ebe evya aslında proje ki mezene ha yani merbiye var kabul bike yani proje ki hezesi o emperyalizmi daha da zamana ki derbas bu idaci ev hazırlığa ciddi da çekirmon le Türkiye de beriya şebat hermeyda zanina tamamı hebala ya millete megişte hiye o şeve gezi parkı jebon Gezi Parkı olayları kuandı bejin. Evci proje bu. Evci proje bu. Kama qasam ku yani tilya fetu duy daji bu ha. Tilya heze emperyalizmi duy deri daji bu. Sebep çiye? Enbiya sual kın. Le Türkiye'yi memleketeki serbxoya Türkiye. Velateki perşidine. Yani tamamı mevsimi Xudai Teala le ruh azeci kitedi bi velati hani da dji. زبستان و هاوین و بهار و پاییز گتیاتی ج صنایع را هر تشترا مساعده ملتی و ملت کی گنجه ملت کی جانه و لسرخیه جهاتیه و لنابا روجلاتا ناویجی ترکیه لنابا تمام عالم اسلام عموده کا گلک مزنه هزي سيو امبرياليزم وكي امبيجن مثلا جي اسرائيل دا بغري حتاني امريكا وان دولت هدني وانجليز فرانسيز امبيجن وانا تمامي وان المان زودل بيفيت شتيبون يعني و بقاربن تركيا دا لوبي كي تشيكن تركيا دا خبات كي تشيكن بقاربن و تركيا جيو بلاقينها للسربيا خبتين زودل خبتين و فتو بروجيكي واني كبناره لي بلي ملت حاج ويتشتهانه تنبو انسانه کی خائن بو له خدا دزانه از بیجم برای خدا دزانه 30 سال بریدم زانی به امریکا خائن ها مزانی بو خائنه زارو که من گشت خوندینه تحصیل وان بلندن من نیش زارو که من نزیکی به من مزانی به انسان خائنه بریا خائنتی او یا به وطن را به دولت را به ملت را خائنتی او به دین اسلام را هبو دو کتابی وداج دور دا مدی والله من کتابی و نت خونجی حزینه ما حاج دور دا جبروی geleki milleti mehi eftişta nizam bu. Projeki bu. Truba ati Romay bu. Le Xudai Teala dul plana Xuda mezeke. Vallahi şeba panze termeyi evi Türkiye bikra gola xuni. Beli em anha düşürmüş ben doy şeveda neziki 205 küsur insani jiyana xub derda. Neziki civarı 1000 insan jwanne tamamı birindar bu. چقدر زرار لدولت که چقدر زرار لملت که چقدر زرار مزن چی بو چقدر دایک و شبه که تمام یانج بود دارو که خو گیدیان جنازه وان درکتن و چقدر اینسا اف تمامی وی ملت نه حاضر بوج بیتشترها لی بری خدای تعالی شعوری که صداوی ملت آنا دوله دوی شبه دا کاوا دنه حواله می گوتن خدا جوان راضی به بان غازیا گو دوی شبه دا امنج دولتی دترسن او دولت دهات سرمه به امر فتو امشین الترسيان جت هنگا ملت رادو سرت هنگا پید گردن شعوری کی ایمانی خدای تعالی دا به باوره کی وسا چه بود نام ملت دا در زمان ترکید بیجن کلکتیف شعور بله اف شعوری کی وسا چه بو اوی ملت خوابید بن هنگا دا پلاختنی او شبنه هیستن کو سر بخوابه سرکبه یعنی هجه متبحثا تکلیین وقت بیجن ین اسرائیلی بله بگمان دم حکومت وجه اسرائیل امریکا که بیرامن یمن وسه لعبه گریداینه لعبه گریداینه يعني امريكا واسرائيل خوش هاف ناب يعني وكان نينوكي وبوشتن يعني از هر تناج دجم دجمني امريكا اسرائيل بگمان دوستمه از وساجي دبينم يعني جبركو خيره هم اناضول نخوازن هم خيره تركيا نخوازن رجلات نافيج خيرك فيرنجينا جبركو هرتش لقال منفعته برجواندين خو ساز دكن و سياسه خوجي بفيرنج دمشينه كونه هاج طبي ام دبيجن تكيليا فتوي بامريكا راهيه امريكا تكيليا هر خويانه كجي بهوله ضربه راه نها فتو ديسا لامريكا لويدر دجي دفيلا خدايه ديسا امريكا ويد باريزه
tekiliya Amerika'yı o FETÖ'ye Türkiye mesela ambijin saziyen Türkiye ve taluke ne ditin? Çava olsa merhata ve merhaleye ko ide ve darbe kap viren geçebilir. برای حسین اویا د ناو ملتا پتانسیل کی پر زخم چیکر بو Bir imanı bir İslam بله، nasıl? به نام و حساب دین اویا خبات کیوسا چیت کر کی ام ملت دور د حال میزت کرن گیسات گوتن دگو اوا گمیا خلاص کرنه ترتمه قرتلش gemisi yani herkesi zaro ki خوش بر کنه که به سوقاقه نه که به نوا uyuşturucu نه که به نوا خرابی و پیسی دگتن دعوتن همه زاوی لی بلی اب انسان وصا فنا بود کت نوا انسان عجیز زارو کی کو به زکا بانا زارو کی کو پر زیده جهاتی بانا او دگتن سیش مشتکرن اوی ملتی وصل دوره تو بو مرو هبو تدخوجی را بکشتا لابا و رجا بکراجی تنی کار بخوبی بدا قبول کنی کو اف تشتا باطله اف انسان yanlışه ne mümkün bu devlet si tabi didit yani devlet hene tiştacı ra zaman dehile devlet cerrahane tiştara zaman dehile debi ka çerdi bey Amerika zuda projahane çekeri bu mesela Amerika'da çıkan düşmeni İslam'ı mezun henin tamamı di İngiliz ve Amerika'da teni perverdekerine teni xoy kerene em bejin mesela yeki veki fenani bir fetoy loy deriye benzeri bir yapır düşmeni İslami velat-ı İslami henin de nava on memleket da teni perverdekini paşe dişini nava Müslümana de beri seva donzde termeyda ev milleta kahramani ki usakir vallahi bu ölçü ki tamam alem İslami yani kesi hemiyet khasi ki hacm milleti Anadolu belki inanet kira evi milleti khuavet ser u çabi silahi tangi ev milleta gıda sekin andene em tişkidin et khazın em anha dengle devleti dikin em debin ku debe devlet via bisalaji lepey bigere temiz bikej nabi milleti mesela anha de nava hayatı da kripto fetohi henin kriptoyu gerek güvere gertini vere temiz kereni de nava halkta nava geldaci heneki insanevi ko parizvaniya uydikin bireysel dikin yani evana güverin temiz kereni gere devlet fiya begri ev millet ve sevi gerek bir neke şeva termeyi Hece minha mesela o yani kriptoyin yen dinava FETÖ'ye da dinav mesela Türkiye'de gelda böyle mesela gelda kesin ko şahsi bireyse ya ana mesela ve rastiyel berçave me yani Pazlı Temmuz'u, Pazlı Temmuz'u berçave me. Böyle. İndi em duzanı ki kiriye, be belge ana memzan. Böyle. Yani kese ki kuçave xo bigreji belge berçavane. Böyle. Çava heji parastvanya FETÖ'ye dikin ev tesire ka çava ya. İnsanı hain per heye Biray Hüseyin. Yani ev merv yani tuzani şey heye. Kudahi Teala ku gava insana ki cabi ve kor bike besirata ve bigri hakkı nabine. Kudahi zanet tu anha لعلم فتو میزه که قف 12 شی 15 ترمه نبا خدا د زانه 15 ترمه نبا جی اف شخصیت من دیساجی حتی مرنا خو مجو انسان حزنت کړي جی حزناک از زانه او چقاتوش منه çünkü milki قرابه بیجه به محمد رسول الله جی کلمه شهادت درخل مع ابي چقاس باش به ابي حاشا وكلا شو ذاتن حكمي بیا کفره ایریتن بغیر جبیت تشکیدنی شه ev millet مسلمانه ev meribe kurrada peygamberi wike beje be bra peygamber tune be em hazdan kin jnawa kelime şehadet deri tu çıqas qaribi biya bawer bi naazallah bغیر jiviyaji ev insane hane reça uya ko hebu ne reça islami bu o ne jiyaj velat ra hizmet bike ya velat sine bu ev ya tişteki deni bu melki ko her khubda keleka papa و دست پاپا ماچی که و میکی هر خوب ده کلیه کا دشمن اسلامی ده همیز دشمن اسلامی ده ورق خواهی کنه ور پرورده کردنی اویا چقدر دوسته امام شافعی کلام اکوی هیچ مرا پر örnek mezene دبی او انسان کو گاوا دشمن اسلامی دشمنی وی به امگره جو حزب کن او انسان کو دشمن اسلامی جو حزب که گره ام جو به حزب هجا من صحبت خود دوام بکن سر پازه ترمه تماشاوان هجا ما جگل پرسی ما پرسکا د دربار وقت بیشتر پازه ترمه دام ما پرسی مگو آرمانجا دربیا خاین چی بو گلو دولت بیانی دنا وی که دا تکلیان هبو جبرکو وقت بیشتر دولت به که به بلگه هر وها آنی اشکره کرو آنی زمان Beka gel ca derbare ve ki yani tekiliya devletin biyani de bazı termede de havla darbe da beka çi bu ya ji hebu beka gel çe de fikre kan beri xubdin zikaka dura disem belbedir
ملت بونا خود قارشه تان خود توپا سکنی ملت گو کی برا ناموسا ما فنا سوریالیا نوه هم نکف دست ملت دست یابانجیا نا جی کرمانجه ما هر جی ترکیه هر سنمیش جی اکتنه ترکیه دیسا فنا جنت خوشه یعنی باشه مزد چه خوش انسان هر کس گوره خود گوره زمان خوش را دیکنه یعنی تشتکی باشه آنکا این ملت کت باتا کت ملت ببین کت با تشتا یانش ملت رو پیش تشتی بسکن ام برگزانه Yani bu baş yine millet karşı tankı topası. این karşı tank و توپا سکرت بوی ناموس بوی ارد بوی شرف بوی bayrak آخوای ملت يعني ورند كركي خدای تعالى يردم كرمه ور نبي خدای يردم نكره ما ملت كاني ور بكره برطرف خدای دا ور بو خدای تعالى يردم كر خدای تعالى يردم نكره امكان توپ تفنگ تياره گي دسوان دا بون خدای يردم كره مزاك شتوني كر در خدای بكي کس نکان قارشه بو ما جوان دولت ما خروا سب عمري قومنا آنها ماشاءالله رنده باشباقانی مجرنده دولت مجر خاشه Darbe Erdoğan bakıyorsun darbe çiğ. Başka darbe bir şey yok işte. Ne diyor? La var ha üten için mi? Amerika ha Almanya ha Fransa ha küçükten İngiltere ha ha da ha PKK ha var işte. Amerika ha Almanya ha ve yine bir devlet gid diş devletler gid bu poşte onun. Ye ona beslenmiştik. ککو هدف او یک بود دولت بینه خوار نخوشی چه به بله راسته بله پر هبون لیستیکه کی پر خراب شیشه که قرج سرد مشاندن کو دولت هم هلوشینه بله راسته پیچی وان تبا تبه و اجنبیه بله پیچی وان نابه هدف او darbe کو برابر انسان دین دور بخه یعنی بسر ناوی دین انسان دین دور بکه امور زانن و İrada ku em bêjin ixtiyariya millet ji destê wan derxe ku wan bigire yani bixenav rêyekî em bêjin van însanê ku ji derva ku müdahaleyê dewletê bikin. İlla kî niha eviyê ku vê darbe kir em dibên ana li Amerîka disekine ana dibin ewa wan de dibin destê wan de em nebin dibin destê wan de en azından bi قاتقیا وان به دسته وان جی هاتیه کرن چونکی نه ترکیه دبه و شخصی بدمه اوج دبه امنادن چو قاس هر نه قدر ام بین دلیل و تشمشتاج خوازن دیسا ترکیه دشینه جی دیسا جی ناده yani via de mana çı bu deste vane. Bence hedefay Recep Tayyip Erdoğan bu. Beni darbet tarihi yetberken beri xadeni ya tek halkı kabiline giri ev darbe bu. Evet işte gele başa. Az düşünmüştüm ve heye özellikle ABD, Trump, az benim gele anji İsrail, gele hedefa Türkiye bu. بگمان پازه ترمه سرهلدانه که به وی رنگی که دناف گل دا حتی و هنگی بلکی هر با چنک کلی به وی رنگی بو کسی که امناوی وان نظام بون ده هر با چنک کلی دا کسی که دسته وان هی حنکری بون 15 سالی بون جبو ولات بپارزن چبون سنگر شر هر وها شر کربون وی داره قهرمانیه که به وی رنگی هر کس دکو بلکی لوی داره تنی مایه و درجه خلاص بیه لی شوا پازه ترمه مدید کو او هشمندی او قهرمانی او لهنگی او باوری او خدا کسایتا ایمان کامل هجی مایه و دو پازه ترمه دا گل ترکیه درکت کولانان درکت لهمبر ظالمان درکت لهمبر حولا داربه بتایبتیشی رخصتنا تروری فتوه درکت همبری وان و پازه ترمه به گمان بو
bu serhildanek, bu serkeftinek amazın o okbejin tişteki ne baş lepeşiyame bu naha خاینین کو دنوا مدا هیدی ضعفی وان درکتن هیجی پاکشکن وانجی دوام دکه هیوی دکم د سالا نودا د کابینه نودا حکومت نودا اف یک جیدی او وره اصلا هر مازن کو پاکشکن کا هر مازن او به جبر کو کیجا کفری راتکی رخصنا تروری فتو اندام کیوی د بنی دا دردکه و tabi رخصنا تروری فتوی به بگمان به اسلامیت به مسلمانتی insana da kapandığını taybetici Kürtçe diye kadar cehbun ama başta van yakan jibikin beka cave çırça bir çırçaveli Kürtadırın reksna terörü Fethullah Gülen çavaledine ama başta ve keji bikin legal meyvanı xwe tamaşavanıca iro se meyvanı min hane de meyvanı min gaziyen yen sererkaniyen gelen kurmayın kol bergeren kurmayı herwa şehit ketin seroke gazi و şehidin komele şehidin gazinin Ankara'ya bazı termehi tahsin yolcu ile mevane mine o alikarevi evci gaziye sererkaniye Ahmet Boğatekin ile mevane minin beguman niviskaru lekoline Mehmet Faratçı ligelmeyen bahsa bazı termehi etkin. Ja keke tahsin işte pırsım behnoga kitab me virgülek avet bu eder ki o şefe beguman من ناف وتری دا گو یعنی دیتن او گوتن نوک هفدویه دیتن و بر تلویزیون دیتن جی نوک هفدویه د پسیکولوژی دا دبیجن کو قضایک لبر چاوی و چه به قضایک ترافیکی یان جی وقت بیجن تشتکی دنگه کی بلند مازن چه به د حیاتا خدا مرج بیرانک پسیکولوژی دا بنگه کا وسهه از باورم کسی که دوی شوی دا لوی داره بون وقت قضایه که مزن وقت بوبلتا که مزن بول بر چاویوان بو و نایش بیر کرنجی جبونهش بیر کرنجی امش خیرت و خباتا بکن خونهش بیر کرن داکو ام دیلو که خوش بیر نکن تشکی وسط سنه پیشا مروا جوی شوی به چاوی ته وی در که جبه که تیجی لوی در وقت پیشن گازی بوی شهید مهبون لوی در که تبحثا خانمه که که بالا بایرخ رات کرده ساعت گو دورا دهو چلو پنج یازدوانا بو تچوا برندار بوی لوی داره یعنی چون سر تانکا و داره و کنت که عسکر جی درنت کتن هم اتمسفره که چوا هبو لوی داره گل چه ده فکری جبرکو تلویزیون اینترنت جی لوی داره حتمون قد کرنه جبرکو چوا چه بو دوامای دا چه بو؟ هری وی شبه براکی حسین نکا 251 شهید ما چه بو 2086 غازی ما بریندار چه بو فقط بعزار قهرمان منا بالدعزار قهرمان منا هبو بلکه هم بریندار بون بلکه هم شهید بون ناوی ما هات گوتن هم زانن تثبیتی بینانه فقط قهرمان منا هبون کی جمع بیتر مجادله دکر جمع بیتر بوی داربه نبه سنگی خود بر گلا و تانک و تفنگا و شبه شبک تاری بو مزانی بو که اندور 2-3 ساعت تا ده اگر ام مداله نکن ام مجادله خود نکن ام بر وانا پیشیان نبرن پیشیان می به سوریه پیشیان می به مصر پیشیان می به عراق بله کلا کامه سوریه از بخو جویران شهریه ما آرام سوریه ده 45 kilometre reheye. Travşavileri baştı zanış. Pırın zanım insanı jur derketi ji ardı xo ji vatanı xo ji milleti xo berdayı eki namusavan pergele bu eki zalivan berçavivan hat kuştun. Meli. Eki babivan berçavivan hat kuştun. Greviyan hatın Allah Teala şükür veki Türkiye cirani vana. Türkiye hemen berserivanı ki همه خو وکر جوی هاویجی سرکوزی ما رجب طیب اردوغان خدای پیغمبر جی راضی به ایماناوی اینانجاوی تامکی و دولت تا خو bütün imkanı vinen her imkanı kır seferber bana görçem xo bu bumara ilgilenmişti be ka amyarın ko mvayan zani bu çünkü berici mugo 80 darbesi mevxu از مزانی بود من فهم کردم میاشمیش بوی دنمی یعنی مزانی بود 2-3 ساعت تا اگر من مجادله کرد نکرد دولت ما
Türkiye derre. Çünkü döndürü emniyete de, döndürü orduya da ve hainana hukamufle kırbun. Xwe şartubun ve şeve güç derketin derve. Ve şerra evi devam bikra. Yani be hezara, be milyona insanı bata kuştun. Eğer mevi şeve bastırmış nekra, mevi şeve ve insanana ve evi cengavarana derneketa piyasi, derneketa meydana haber ve gülü topu tüfenga eğer mücadele xwe nekra davet Türkiye miribu. Yani hece mesela naha ambejin şarak çep ve Türkiye evet Suriye ne ali kariyame yani gelen Suriye nin evet قوي امريكا وره قوي وكبجن ولاتين بياني وره ياجي ولاتين دردوره وره علي او ديسا امي في ولاتي خلاص بك نفسه يعني ديسا كرد بن ديسا عرب بن ديسا ال لفيدر ديجنوي او بن ورن في شرب كو تشينبه بگمان ويچاوي جذب ورم ول في هولا ضربه Belki Hüseyin tabii ki var sistemek. Ve FETÖ sistemek bu. Sistem avici berime mamosta go zaten. Be İsrail u Amerika tabi havale minajeyit em kanın bijmer ve İngiliz vekiller derbasları ve sistemek proje bu. Emzanın yani de gezi olayları de leedene vatan mitrları hat sekinandın. Hat hafdev 25 Aralık'ı jivana da başarı derneketin. Son ida çıkavan ve 15 Temmuz bu. Ben nizami tabi vatandaş halk insan emana yani nizami bu. 15 Temmuz fahm kirin ki ve hainana ve terör örgütü deki Türkiye bertaraf bıkır. Türkiye bertaraf bıkır bir deste vana ama dayavan Amerika ve İngilizlerin. Amerika, İngiliz, İsrail. Xwediyê Türkiye ancak Türkiye be yani insan evin abi. Dibe gemiya da emgiş dünya hayata xwe îtam dikin. Ya hevalê me tuneyi. Em nikan herin kêleka me cîranê me Yunanistanê. Em nikan her wir. Me nagirin. Ya zane. Iraq zaten bi derdê xwe de ketiye. İran me nagirin. Suriye derdê xwe de ketiye. Avrupa hiç me naxwaze. Ve jî me zanî bû. Ez zanim wê şevê va insanê me na gelê me na eger hatin meydana bi can çünkü ê bi heftê heştê salî jî hebû ê 10 salî jî zarok hebû wê şevê saat heta yekî dudiya sisiya destê sibê va insanana ez zanim giş abdestê xwe girtin ama em bi xwe derketin me got belkî şehadet şerbetî vexwin belkî em şehîd bin nebû yani em bû gazî Xwedê Teala wer qismet kir. Yani via ez kan bibim em nikan va tişta bîra bikin. Ez genel anlamda dernek olarak, dernek yöneticiler olarak em derin ku derê em via tînin gündemî. Em nikanin bîra bikin, em nailî ji wer bîra kirin. Çünkü vaya 251 şehîdê me 2806 gaziyê me birîndar kirin. Darba li Türkiye xistin nene Türkiye'ninki yani güçlü kuvvetli ekonomiye mesela 15 Temmuz'u şunda çok şükür Xwedê Teala Türkiye cardı sosyal hayata xwe ekonomiyavi vekide mesela 80 darbesi şunda ezanın tebirame vatandaş milletime birçi bu ida kuyruk çebun ida yani ekonomi sıkıntısı yani Türkiye alam xwe siçe sala ancak heşe mahat selime. Peki Tahsin ha mesela te dora saat çenda bu lüve dere birindar bu. Revşa kaça o pişti wiş bu. Dora işte tank ida millet ha şu tank hat em lura derket ser em ketin dora bu saat dora 12'da. Bele. Lura az zanın az birindar bu mu? Döndürüm de iş kanama çebu. Omuz emici başkandın. Azanım yani az sıkıntı hayı fakat huna mühim germ cemidi bu. Yani germ bu ne cemidi bu. Zani bu yani işi 2 saatte da 3 saatte mücadele nekin. Tabii ve halde az bit sosyal medya bit telefonu hava mabala top dikim aman verin ver. Xwedê Teala ver adaletek gruplaşmak çek bu. Neka genel kurmay merkez bu. Em zanin. Yani şiddetli çıkarıyor lüvur bu. Şiddetli çatışma lüvur bu. Gelli insana derketin sokağa meydana külliye ama bir %20 şuur. Emniyete sedi 10 şuur. Literate sedi 10. Ama gelle kivi
Sedi çel pence em çurun çike genel kurmayı. Ve işe takdiri Xwedê yani. Yani net tu me plan kir kesi plan nekir. Hevalê min Ahmet ew çar hevalê xwe bevre derdikeve gid ku werin genel kurmayı Ahmet dinar ew tenê li wir ê dina giş paylaşmış bu. Hinek çûnin külliye, hinek çûnin emniyeti ve takdiri Xwedê Teala bu şevê. Em ne yani vaka güçlüğünün em bevê mêru nizam için ama Xwedê Teala ve cesareta kir hundirê me. Yani mermi da etmedi. Hatta güce zede damaj ve şunda sela hatın xwendin ve selana gerçek anlamda yani güçlük kılmışkır. Kuvvetek dama ve Xwedê Teala hin cesaret kir hundirê. Yani hakikaten demek o sala da hatın xwendinê yani nihaj mesela can az dibêjim sa ez dilerizim yani sa ve heyecan hakikaten heyecan kamazı cesareteke جبر کو مسلمان الحمدلله ام مسلمان کو ام خودی ایمان ام زان دجمن چاوایه دجمن چاوا تخوازه ولات مروا پرچب کو ام لوی در دجین خودی و ایماننه و جسارت رب العالمین ده مروا کو حول ضربه هر واسه چه نبو جمع مسافت خو دوام بکن که احمد بوات تکین کاس که هم جز تجی گو از بریندار بوم پشت برینداری mesela روشکا چوا هبولوی داره و چاوته مثلا آنکتود نیکو تلوی داره دیتن کسیم کن بریندار بون او چوا بون گلوی شوی tabi Allah Allah Teala vaktek cesaret da tefak nike yani güleyen pissel ama tı odaklanmış hedef kube yani masek bük yarık ama en musibet bertaraf bak. Allah iz cesaret da Allah iz cesaret da mesela helikopter taramışken millet kana ard ayeke ard ayeke ard nikut hunce saldırmışken illa da mesela zarar ateşker zarar genel kulmayra biz gülü gülüyet ama me fark nikerd. Çağırtın vermedi bir şehit koyt yani ma ayke berz ama darbe gelmedi diye me fark nikerd. Yod dava yani İsu vakti tüm teslim humat alayipse Cenab-ı Allah izin muvafakken illa mi. Kiki Ahmet nazet şek person. Te go cesaret. Hakikaten zet khazın ve jihin bivim. نهال لقارشته لهمبرته عسكر هنا تانك هيا توب هيا قله هيا وشاخ هيا طيارة هيا هليكوبتر ده دسته ده چه هيا تدشك شتن جسارتك چواه يا vermez yani cesaret yani yo tuvahti kararlı yani illa mi yani teslim Allah ise cesaret Allah'dan. Mat Allah'dan. Bir kesti çıkışını. Merdim vermedi paydon tankar. Lengdon pede. İna yers büyük ina hırs kuriyet lengdon pede. Pedes tepişinan. Seni tepişinan. Ama vaktikte inuker ta Allah'a yardım verse tuvantikna pedes tepişse Allah ve narına. Ve nihayet ve narına. Allah'a şükür ve narına yani. Tabi yani hattu mame itya yani in olay in gore hattu ama ana yani in durum mayar kabon veriyeniz maçara me hattu itya yani in alçak fetom mesela ver darbe ta 4 ser 5 ser 10 ser caver ay bağlayın mazaf merdim sınaşını. Yani mi şahsen ay bağlayı yo çenhev mesela tıvara ma tartışmış bir hani illa mi gelin ki ma bir hetxua sohbet ki ama kes merdim nişkın vaş ki hayat xud yine kes mesela sohbet yine Kur'an-ı Kerim çinu
Umat ala çinu. Allah ivatese aya çinu. Hoca efendi inavat, hoca efendi inavat. Hoca efendi inavat, hoca efendi inavat. Başka toy çinu. Devlet hoca efendi beçeta. Şu isun. Asla Müslüman izni yani. Asla. Mara isun ama mara nyo. Yo isun hocamız bahs ked Müslümanı yom merdim referansiye Cenab Kur'an-ı Kerim Hazreti Resulullah ve Cenab-ı Allah. Yo sohbet dikin yani ya da emir Allah'a bahs ken ya da Kur'an'a bahs ken ya da sünnetle bahs ken. İnun çıkış çinu. Hoca efendi, hoca efendi, hoca efendi, hoca efendi. Tabii le vakfejin Pürtük'e kişi kitaba kişi hatta derkhastine Diyanet İşleri mesela derkhast. Yani tişten ko FETÖ haber daye, Fethullah Gülen haber daye le diji İslamiyete mesela Pürtük'e kavsa derkhastin. Ama komerve Pürtük'e dinlere ko vakteji ko. Yani te alakaya kavi bi İslamiyete bi Müslümantiye FETÖ'ye Fethullah Gülen tine. Vakte goya hoca efendi ha hoca efendi hama eve. Mesafete kodam ki Ahmet malata ava be saatata hoş be. Ki Fradjaka ام باسا وی کی بکن نه باسا بازی ترمه هم دکن ده سالی سر در باس بو یعنی یاراز نظام سجمرا وکا کو هی ایسال چه بیه دمکا دریجی خویانا که لی دمکا دریج خویانا که ام بشرن انسان زوج بیرد که زارو کن خواه وک بجن کسی که فرده که جبو بازی ترمه زانبه باش زانبه چه ده هندره ویده لیستیکه که چوایه پلانه که چوا بو armanca ve çubu insan sorumluluk evan çine gelo dve dayıku baf yani genceme dve çizanı bende derbare bazıtırmeye da dve meref bir taybeti çijwana beje dve meseleyi خدای از الوی داره تشتکی بیجم ام ده برنامه زندگی دانه از خازن دولت آنها ده ملیت مخانقی دا اوی تشتهانه ده ایلکوکولا دا تخدس وقت درس yani اره والله از خوبیت خازم اوا یک یه دو دیاجی بام برای می قاضی خدا جوان و دیو باب من راضی به گره ویا پربین زمان نوا گل دا ویا بیجن یالنز گره به bilinç بیجن yani از تنزیه کمان لبلی yani مقصد جی تاریخ کی کevnar da کو پروژه چی بو به دسته هیز سیو امپریالیزمی چی بون efendim de nava bir memleketi hanedane deste tarihinin heze tarihinin evya gerarin him bibin evya jizaro karabejin jigelar çünkü de nava vi velati de ana gelek millet şeba panze termeyi dizane le beli wer dizane ku feto khainek bu khabisik bu ket nava vi milleti ev milleta khapan be nave khadi Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam o davida bu periwan rabul wan khast bu periwan ku jwan stand او پری کوجوان توپ دکرد گو همت به میلیون دلار به میلیارد دلار پره توپ کرد دو داوود رابو کرد سلاح جور دا بدی سری ملتی دالی خزه و ملت ویا ورد زانه اویان نبسه اویا تیرناک ها گره بزن بکو اف میریک جو کدا هات یکی اویا شاندیه لسر ولات آنادolu پروژه یا کی ها گره ویا بزن به چما فينا بزن به داکو شکی دنه درکت بله قنا زامر چیه برای حسین گره ام دوامی حاضر بن ام گره حاضر بن اب ملت آنادolu بخودی ام د ناب روجلات نابین دا ملت کی گله کی اندرن yani ولات عربستان تمامی و ایرو مودا خو بره بخودی پاشجی Türkiye bagre dayı yani bu Türkiye sarsılmış ve gavadın van برای me خبردان خودی نه که اولای هات سری سوریه خودش سری وانج راکه انشالله گاوا کوره سری me کی me بحوینش تسوات کن سوریه me نه حوینها yani هم گره بیا قبول بکن yani ev tiştihat seri Suriye'yi ve seri mem kubabizin hameyza Suriye ve nakej mer yani vela qav olay natba servan jibona ve gerem devamı hazır bin ev millet ev devlet gered alere medabe da khaziya me eve esbray khora bejim em de bin gere ev devlet be istihbarati be miti gered nava mahalada lebey heze tarif gere heze tarif ve nava bi millet idaye per green ev tişta گاوا استخبارات و میت لپی ویتشته نگره خودی ایجاد فیلز بده ها افیا ایرونه به سبی نباجی کی تشتکیو مثلا استش کی بیجم نوته کی من هیه اف سون دوان روز داویه دا زاروک تینه اوندا کرنی برای حسین افیا نه نورماله افیا نه تصادفیه بجی پروژه که از شخصا لکولینر
نویسکار ادویا ور اینات کم دناوا دم مهیدا چند حب زاروک چویه چند حب زاروک حی سال خودش ترازی دشورمیش و دناوا دنیای دا ملعنت که هات تن بغیج بی انسان کو بیتشتید که یعنی زاروک حی سال العیاذ بالله رابع حاشا تجاوز بکلو تعجیز بکی لو به شرجی که لو به نگیوجی که باب جسر ریا وسیله تدا افتشتانا نه نورمال گرب انسان کو افتشتا کیدی فاعل وی تشتی دولت ویا بگری گره ویا بده خبردان بیجه کی تو شاندی کی وی تشتی بده کنه evyan ne normale em bejin tiştek ha heye ev insanı ve tiştahanet ke ve tfale ve zaroki digri el iyazu billah viya bırak Müslümanın evyan ne insanı em tişkiden edbejin ev insan ne hoşe dey bir zamanı tebed bin obsesyon hastalığı mani depresif hastalığı belki ev tişta ev yani mümkün ya ama yek ama düdü ama sesi evade eva bu çent habde nava bir süreci düse mehida bir sürü tişte haç hebiye vana em bxuyji inat kenem anha şüphedane em de tereddüt eden ve ki gezi parkıya evana sanki ver bime verti hene ki heze tari cardın vantıştana dikelinin divi velati da dikelinin devlet yerel pey biyabe dinava gelda kriptoy feto gogava bdizi hezi bireysel olara parizvaniya ve tiştetken gere devlet her servan biya tespit bikri vana bigri bin hesap jwan khazem biya khaz هجم مالتا هو بيارس جانا تشتي وصاد قومن اجد فيكي وصاد فكره جبركو مثلا الرابونا دولار ادسا حساب فيكي از دگرم دلار و یورو مثلا ابوریا ترکیه تکچونا توازن تکچونا ابوریا ترکیه به پلانا گزد بجم اویک جی دل مشاندنش بو ترکیه از ایزنات تشتکی بجم ilave bikim heze tarih godana ve ardehane davan tiştaçet ke برای حسین نه ابتدیه گلک تشتهنن ایرو دنوا وی چند سال هانه دایه دشمناتی که لهمبر حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام دست بکیه و جنوا الهیات دا özellikle dest بکیه لهمبر حدیث حرب کابدن که از بخوان ها دوی دعوی دامه از بخوان ها لهمبر وان منکر حدیثی و حدیث قبول نکن القارشیوان دخبتم از نویسکارم درگیا دا نویسم اسرا دا نویسم و تلویزیون دا جیم ام دخازن ام بانک دکن لدولتی و خصوصا لدیانتی ام دخازن کوان انسان بین حساب جوام خازه ام دبین برا بیجه نها ایرو یک ود ابدین آنی نوا وی ولاتی هان حضرت محمد علیه الصلاة والسلام تمامی دنیای وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آیت قرآنیه اف انسان بشره کی استون تمامی بشره بو لپی خور ریچه کی هستیه و ریچه وی سنته و اون چت خازن جوی سنته شكاورن اگر يا وحق به وامي في سنتنا وحياتي راكن اگر كو نحق به هن جزاء بده ام فياج خازن افياج هيزه تعريف يا تشيت بله افجي وقت بروجيك يعني بله جم من صحبت خود دوام بكن داويه دا زي قلتني و داوي جي هر وها خباتن ين كوملين درنك جز جو برسن لت بشياوي دا ما قول قال لهمبري في ضربه رابو بيغمان برتكا قال چوابو ما بحسابه كي كرج قال ما برسي گلو تعلقه قدیجی هیا درباره پازه ترمیدا بکا گل چی گوتیه رو دیسان میل بیدر اما جوان گویم ترکیه بخیم یعنی تخن دست گاورا قبل بنياك مثلا دولة الدولة دست خود داي دستك لمشت كرنا هم جوي أوي يعني قدر كتن قارشة تانقا خود سيبر كرن اما جوان كو ترك حكوماتي بقليبن فتوان موقف ملتنا كشتن جوردا بومباناتن اما جوان كو تركي جورتي راكن مجلسي راكن ايوه ولا براو اما جوان كاي خرابون بوي ما خرابون نبي شرا ذكرن ما برا كرانا خرابي نبي خرابي دبو باش تمودش تا دولت ما ابو وملاتي ما دولت ربو ياردمجي او چوب تا پیشی تانقا درا دولت مسای خرانوا لا millet ran tepkide kardeşim millet hepsi de aylarca para baklanmıştı kere meydanı. Ne oldu meydanı?
tehlikesi var. Tehlike olmaz tane. Gel. Tane. Ona rüya düğünün ona. Kavm düğünü kavm. Eyvallah. Emret başkır. Belek gelek başı çıkışı çekir ku ne iştün bu derbe çebe üstü kayına uşkandı. Beli em duhazın lica xoşiti arami tişteki daha xoşidi nava bajarê me şehrê me ülka me da çêbibe yekî tî biratî xweşîtî jî çêbibe belê em dixwazin tiştê qirêj em naxwazin ku bimeşin li ser ülka me belê keko ez bawerim belê di meşê dibin da tiştekî wisa belê belê ez wisa wê qinetê da me belê dibinî va hêdî bi veşartî tiştî wisa car di meşe ku hatta ki millet nexwaze ku irada wan ji destê wan were derxistin kes nikare irada wan ji wan bistîne irade destê me de hatta ki em bixwazin em karin xwe pêş de bibin pêşa roja xwe em belî bikin belê yani viya ew nîşan dide ji viya em nikarin rehetî niha em bêjin lê muheqeq evan insanê ku di ndorê dewletê de ku ewin ew muheqeq zanin ka hesabî dikin ê were kirin nê kirin lê dîsa jî ev ya nîşanî me dide ku gere millet sürekli hişyar be yani evya ku carekî biye ihtimala ku carê dinê ji beheye beriya wî jî gelek cara biye ama evya gere millet sürekli hişyar be ku tabii yani meriv viya çêbû ihtimala ku çêbibe jî heye ji bonakî ku çê nebe ku em bêjin tam cî jî nebîne gere millet sürekli hişyar be. Bence tişteki gele başlayanda sala kesek karşı ne bu ya ilk defa millet razı ne bu kışkırtmıştır. Evet gele tişteki başla. Ne kesek cesaret naked. Ne şu ihtimali ne bence. Bêguman pazê tirmehê hewleka darbeya wisa bû ku gel serkeftineka mezin her wiha serfiraziyeka mezin bi dest xist ew îro jî behsa vê serfiraziya pazê tirmehê dikin hefteya pazê tirmehê de jî bernameyên taybet jî her wiha li ser ekranên TRT Kurdî jî ew ê werin hemberê we ca keke tahsîn malûm et serokê komeleya derneka ya pazê tirmehê ya Ankara Şehîd û Gazi yanî hem xebatên we çi ne و چی دکن مثلا درنکی همچی گوتنا تو داوی هب از بستم هونج دیزانن و alçak yapı ve darbe kalkışması dü ciya grani bu yek Ankara yek İstanbul'e ama 15 Temmuz Ankara Gazi ve Şehit Yakınlar Dernek faaliyeti deva dernek ama da 28 tane yöneticiyi üye menayı yönetim kurulu Dora 1200 tane üyemeyi. Üye mena sadece Gazi ve şevi brindar bunun. O nezike şehida, malbatan şehida. Bu jivana amatın cemhef. Tabi vakta mebad dernega kurmuş kir meguami amacak me bu. Amacamet çi bu? Megu 15 Temmuz'e emcara bir nakın. Ama ne ilim ver bir kirin. Çünkü ve şevi Gaziye mena, şehide mena, singe xuda ber gullav topu tüfenga. Çünkü ve şevi berçave me şehide mena gövdüğüne perçe bu, hındırı van vela bu, bana tücari ne bir akırın. Tabi faaliyet mena hanen, de dünya dernegede. De faaliyet mena avul jimigot, yani emi vaum beştemuzi biranekin, emna elim birakırın. Çünkü من از Şanlıurfa viran şehriyim. Gel vakta derim memleket yok, bölge yok. Gerek toplantıda, gerek programda, gerek de cemaata da, de nav millete em tüm bahsa viyadıken. Çok darbe eri 15 Temmuz'e herkes hiskir zanı. Fakat lihera doğu, güneydoğu ve hin yani nay gündemi zede. Em jî va misyona me girtî serxwe bi vî havî em derin em şeva tarî ve şevi me çi mücadele kir vana çerkir leme devletê me li milletê me li askerê me çerkir vana tînin gündemî vana dibin tabi wekî dijî dernek faaliyetê wîna ê bünya me de gaziyê me na şehîd yaxiniyê me na tey sorunê wan heyî taziyê wan heyî cenazê wan heyî dugunê wan heyî bi çi hawî em dernek ola cem wan in bi hukmû bi sadece bi imkanê xwe na هجه مالات آوا به گله گله سپاس سر چاویم سرسریم را هاتی مالات آوا به یکی احمد کس گفتن داوی بدم تجی
bu bazı termehe gotna kata u davi hebez veji bistinin hecem. İnşallah Cenab-ı Allah hunca ya 15 Temmuz nimajlanma. Mat alamar yardım kerd. Tabi maz gerek millet olarak gerek devlet ayarka tedbir khubir. Ta kıjira daha yani birinci sınıfa ilk okulla hatta ta ki mektep bakın en 15 Temmuz yani ki müfredat mektebdir. Vakit gefrat çiko yani nasıl yani tijik batnavi pesentiki yani böyle. Yani kış hatta pilip ki ve bimiz Allah enha mar yardım kerd. Ma yarka hunca oturuyor fırsat çoğu niyet. Din xwe dinayet xwe enverini yani ki ma kerabimiz ki devletiz çıkasek in yapı est yani ki komple dikkat bak. Denetim bak. Eğer yunuşu serse yani ki bıkafın fırsatçı niyet. Cenab-ı Allah hunca 15 Temmuz mannimaş. Amin inşallah. Ma bepavun inşallah. Amin inşallah. Hece malata ava gelek spas ki men fırsat gotna kata davi hebez veji bigrim li derbari pazar termehe daji. خدي قوتنا من أبي يعني أم فياد خازن جلي خو برب شعور إيمان وتوحيد باشي بيا وحدة إسلامي خب ده هب دوامي الكلكة هبه وجراء ملتي ما جلي ما ده بوليتيزر نبي يعني أذبي كلمان ترجمة زمان كردي بكل شكل كي جي بوليتيكا وسياسة نقطة çünkü قطيا نظام بچتي سريان دنيا يرو لسر شرخ سياسة الهفجرة خصوصا أو عوري تاريخ لسر روجلاتا نابين ناهلن بسكن راحت بسكن جرم بوليتيكاي پر بزامبن افتشتهانه ابي يعني ابي ميركي son تشكي بيجم ابي ميركي son داويه دا ظلم كر مال بي ملت جيستان خار داويه دا جي رابو هجوم بر سر پیغمبر آخری زمان گو محمد رسول الله کریما تن شهادت دا زیده گره انبیاء درخن لی بلیت خدای تعالی گداری بکت چد بیجد کلام قدیم دا رب العالمين جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم رب العالمين بيجا لبي كأزيات بدا خذي وبيخمبري خذا لعنهم الله في الدنيا والآخرة خذي لعنة الوانتنهم للدنيا هم الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما خداي تعالى جوان عذابا مهينا عذاب أكبر مزين جوان الآخرة ده حاضرتك خدای تعالی او بدستی بی ملتی داب بلا کرنه لی بلی اب ملت کو گاول سر خو نسکنه و دعوی وکیوان برای ما غازی کو چم جوان را دبیجن وظیفه وان بلکی جامد ها پرتره جبونا کو دنا و گل دا و تشتهان دبیجن گره تشت اب تاریخ دیرو کا دنا و گل دا زندی بسکنه ها کو زندی نسکنه ای ورج بیر کرنه ور هب ابیا بدزی جاردن تکه بنا و گل Ejem gelek spas. İro meyvanı min nivîskar û lêkolîner Mehmet Fırat bû. Li ser çavê min serserê min hatî hêjeyê malata awa be. Axaftinê te jî gelekî girîng bû muhîm bû. İro meyvanê min gaziyên sererkaniyê Tahsîn Yol ji her wiha serokê xizmên aqrabayên gazî û şehîdên pazê yên Ankarê çî ser çavê min serserê min hatî. Her wiha alîkarê yên komeleya şehîd û gaziyên alîkariyên ناسن خزمن غازی و شهیدین این انقره پازه ترمه احمد بواتکین اوجین استودیوم کی سرچام سرسنم راحتی تماشاوان هجا هفتیا وره روزا شمیه دیسان ملگل هفدوبن حیاوین گبین خیر و خوشیه دا خاطره